bana be se dinela ke dumedisa ke mo ke ngwana na wa ka metla re kopane hape tsatsing la ka jeno ke dumedisa go tsena ka lefatshe borwa le boya go thabela le bophirima ke dumedisa bana be se ka le modimo a ka re fa matla a ka re fa tsena le tseding tse o re di hlokang bophelong ke a tseba rona le batho ba gallang go tla go nna ba sa kgoneng ka lebaka la matla go na le batho ba batlang go tla ke a tseba bana betso so ke a dumedisa ke makatollo wa go di katue makatollo wa topo tse thusele tsa mangope taola e supa kopano ya motho le modimo wa hae makatollo o gata tsela mo leng sikoteng o tlosa lefifi batho ba ba pese ka ganya ke a leboa bana beso go batho ba ntse ba subscribe go batho ba ntse ba shebella go batho ba ntse ba commenta go batho ba ntse ba botsa dipotso ke a leboa le batho ba batlang go kenya di-inputinyana tsa gore re ka gola ka tsela e jwang le ka nna la mola mono bana beso ke a leboa la hopola re he TV channel la rona re bua ka setso re bua ka moetlo re bua ka moriana ke a leboa bana beso so ha re kena tabe mo fukeng topic e ke batlang go etsa ka jeno e simple fela topic e ke batlang go etsa e simple fela ke batla gore guys we must be careful gona le di spirit ka gona le memoya ye seng right ye emetseng kapo ye hlokang attention gona le memoya e sa lokang ye hlokang attention ke batla hore le be careful because the spiritual world bana beso it is very dangerous if you don't have experience it is very dangerous a ke bapale ke le jotsa nnete ke a tseba hore gona le bana beso ba kgathetseng go joa ke dingaka ba bang ba ile ba lo thoasa ditšhelete tsa tswa fela then ha ona phetho ba bang dingaka di bapetse ka bona ka mokgo di bapetseng ka bona ka teng so ba ba se bile ba dumela tabeng ya hore bona ba tla iketsetsa dintho tsa bona tsa semoya hona ke batho ba bang go kotsi batho ba bang ho sena kutlwisiso bokotsi ba teng ke bona cause most ya ditoro di ba tricky bana betso ditoro di ba tricky and ditoro ha di le tricky ho tlo ba thata for wena jwalo ka motho ya kenang leetong hore we manollele tsona o kgone di behe nene o tlo qetelletse o entse dintho tse amohelang moya e ditshila e le reng e tlo tlisa mathata bophelong ba hao e a etsahala ntho eno teng mo fukeng o tsho jwalo o reng ha o batla hore o na le moya o ditshila o amoheleyang bana beso go na le memoya e shweleng ditseleng mona ka tsela tse bohloko ka mekgo ka balang ka teng ba bang ba shwele ba bolaua ba bang ba shwele ba beta ba bang ba shwele ka di-accident ba bang ba shwele ka dintho tse ngata fela which is ke memoya e sa latuang kapo e ntseng e solla wena o etsa le re ka nako e nngwe o bane le taba ya hore ha re etse mohlala ha o lo ntwe ke ratang go bua ka yona ke taba ya di-crossroad it is very dangerous ho kotsi tabeng ya mafapano a ditsela batho ba bangata ba bapalla ho yona ke utlwa hore ha ba ntse ba bua moya o re tsamaya o lo nka mafapano a ditsela so ho kotsi bana beso so ke kopa hore ha le etsa dintho tseno le hlokomele hore le etsa dintho tseno ka tsela jwang cause hona le memoya e dutseng moo wena wa fika o lo phahla ha o qeta ho phahla then wena o boetsa o amoela moya ono wa motho wa ne ya bitileng mane ya bolauwe ke ka ho ka mora dintho tse ngata fumana hore batho ba bangata ha ba tswa o thwasa ba etsa dintho tse sa eng ka tsela o mo sa khutla a tsuba o mo sa khutla a fetowa ho thwe ke gay kapo ke lesbian o kenwe ke moya wa ntate moholo o kenwe ke moya wa nkgono kae ke a tseba hore ntho tseno wa kgona o iketsetsa ka go sa ha di ka tse teng batho ba bang ba nkile memoya eno ba ikenya go bona wana ha sa khutla o sa kena sekolo ho thwe nkgono eno o ya motshwereng o na sa rate sekolo ngwana o sa tsuba matekwane ngwana o sa etsa dintho tse sa eng ka tsela o so thwe nkgono ke ka lebaka la hobane ha le ya ba careful ha le lata memoya eno e le latileng
o ya batho bano ka nako go linkile memoya ye tlisa tlhopheho motho more ka moga go ke etse mosebetsi ya ba dintho di a senyeha dintho di a di tsamaye ka tsela ka lebaka la go bana o latile moya o sa eng ka tsela so go na le memoya ye mengata ye mebi ye sa eng ka tsela but e batlang attention ye metse motho ai one ya sa tsebeng ditaba tsa hae hore a paize once wa paiza wa unka o tla bo kene dintho tse sa eng ka tsela bana se ba kula o kenwa ke moya wa pelo ye mpe o so thabela go lo ya batho jwale bana beso ke kopa re hlokomele dintho tseno di teng di apera ga tseba go dingaka di ja tšhelete tsa lona le ya llela but bohlokwa ba teng le bona ba ya hlokahala maphelong a rona ha se dintho tsohle tse re ka kgonang go itsamaisa ka tsona molebe so you must be careful a spiritual world it is very dangerous go kotsi o tlo amoela memoya e siko ya dintho tse re di bonang tsa batho ba thwasang ba latang ditlhopheho batho ba etsang mesebetsi ba gutla ba sotleya batho ba etsang dintho tse sa eng ka tsela ke tla etsa part 2 ya teng 068 213 4374 ke teng YouTube ke teng ke kopa le subscribe bana le subscribe ha go le subscribe Instagram ke teng Twitter ke teng TikTok di short clip di teng like ke teng bana beso ha o batla comment go mela molaetsa mo ke ilukise mona we be mane ilukise mona e be mane ke a leboha bana beso amen